Uba Adelbert nongrum Emily kanot Shillong ula Plie Paidbah ya ke Jaka bala Pynitynnat ha Surok Laidong Lawmali ha ke arpo artrek nok pra. Dekani ke jing Pynitynnat ya ke Jaka kalawan ra ru ya ke jing kelut ha ke kawan jing ki Paidbah bat ki kali ke bayat nekani ke Surok. Ya kani ke jing Pynitynnat la pelut kendai lak tingka da ke tanat PWD nadu usnem arjar arpulai. Ha ke jingkren ha ke ni ke sengi uba Adelbert ula penpau ke jingkmen balala ban Plie ni ke Jaka bala Pynitynnat shwa ke sengi Christmas mentau snem. Uba bahalang kongwir uba lakren na kaliang ke dorbar shnong Lawmali pelun ula kemen namar ke ni ke Surok ke lalong ke bakeluat bat kala pensuk ya kalek kawan jong ki kali bat ki beri huruk kumjuk. Kila penpau ke jing sengongo ya Khubor ke tanat PWD ke bala pendap ya ke jing teri ha Khubor ke babiang. Hagani ke jing yalang Plie ke ni ke Jaka la Pynitynnat la donlang uba happy pakenten assistant executive engineer kirang ba bat kilong kemi nasional Lawmali belun. Pakatan jong nasional lama nasional di person secretary jong trust recreation ground trust but di parlok di mathoy akmat joki yang boro insaki ini si long kemi ke berang rekap di kap di uribon ko majik Plie ya kan dia kejing Pynitynnat ini Jaka. Donbosco Lawmali Shillong, inauguration of the beautification of Lawmali Triangle by Shri Adelbert Nongrum, MLA 17th North Shillong constituency on the 22nd December 2025 in the presence of Shri B. Kongwil, headman, and members of the executive committee of the Donbosco Lawmali Hello. Hello. Ai khub lai kerpang ni Khubor ya irang ba snom i baheb i khodi i ba lakhot suba yang aku emali local emali menjonang rekat ni si baban Plie ya kan ka beautification Lawmali pelun triangle menjonang rekat i skatering jongka SRGT Shillong recreation u emali ngelayo ya kabannya tulun lang rekat hot kemongi baheb di rambas nong lapakan mau ba kani kadai kabala persang matala naduk senam arjar arpui tengah pan pauru kejing kemen ba kang tam bajing songo ngimdei ban kelet ngimdei ban le rai ngimdei ban sengo salia ban ai burom ban ai khublei ya kita ki badai hok naduk minister beton burom jong kapiduri isa prestun tensong ke department hi brokui kumjuk ki kontraktor kham daklet nangin scam ba kan ka present government kan ai ka special concentration na ka banta ki kontraktor jong ka state hi brokui kam kan jong consultancy namari baponi kila invest lagi pun crores of rupees barkawan pakajing siwa yang scam baka government kan ai ka special consideration nam ta jongki krang baka nang yo mersiam manang pentulu di kikam sibun ba keleng saudong dai tani constituency jonga le ka skit borokoi tengah penpau kham tam ka jing sungkumen hani ka singi bungyo kan penolong haswa pangin yo kan priang Christmas ho kidon ki bolong Kristan kidon bomlong lagi siam ni ka kabu ban ai khublai Christmas besok bakamen nam ta jong pi baro nginget scam ba ngi kerban scam kham tam ki khon samla ba yet Makin nomor syakne ka pertai
ka ba khreng yaki ban penthaba da ki rong phong jen ka perthai ban rakhi ka Christmas ba ban rakhi khamtam ya ka New Year ingai scam ba kin long kita bela pen khre khamtam ma ban pediang yo nong pedim jong you try you Jesus Christ ha ka jengem ha ka donut ha ka yeng ka sem maraki emlang ka salang namar ngem kwa mani ka ri ba ka jaj penriu ka jongi ka bangilong menor mani ka ri te priu te dai ka ri te kur te kha ka ri bawan yu kejat play inam kwa bandu no ya ka namar ngi hani isgi baka akor ke burom kanang yar arsut ka barang ya por to ai bi kimi pa kilong ba pitngor kinum tieng ban kren ya ki khon kikti ya ka hok bat ka jing sisa kinum kren tang ya ka babha kinum le tang babha henry ken kren bai ya ka badai bat kin le ya ka badai kani gadi ka por ka babanga kumlong mikmat ringkat kimi pa Minong kam ban seneng ma kraw leng jong ki khun ki ban kham tam ya kem lang salang ki khun Samla makin le ya ka badai kinum le tang ki bapa kinum sa penhun la di tang na ki jing kwa rei kham tam ki penhun la di da ki jing dong kam makin penkop la di om tang ka men siam jing yai sha ani ka men siam jong ka jing yai ne ani ka klemat ngelayo ban Plie ya ka ni ka jing Pynitynnat Lawmali pulun triangle tolak community la slam ba ngadon ke jengkentu kum local Lawmali kum responsible representative from letang jong ne constituency ne jong ka state hi baya ki passer by ki bayeng nakani ke Jaka ringkat kinong snong ken Pynitynnat ken penne yani ke Pynitynnat jong ne ke Jaka namar kadon ka kitien jong play ko penne ma kasam ko ba arsaw ka khot iwi when we keep our locality clean, green, and clean, green, and beautiful. We honor God's creation. We honor God's creation and shows gratitude towards His blessing. Habang Pynitynnat, pene, pensa, ya kejing Pynitynnat. Ya kejing pu jing pieng kapan ken mau bangi ai burong kham tam yu play ubathau lada ini kejing thau gila ban Pynitynnat gila ban wanra ya kata kejing Pynitu ha kejing itu khana man pen kaladur nakaba Pynitynnat sakaba khap Pynitynnat sisu hoi dak bepun putri isnam kani ka triangle la left out hagapa ka Jaka ka long ka he bat ka jing ya jong kali ka long ka pakhim hadu ka ta nri manta pat ka jing Pynitynnat sisu ya ki ka bala Pynitynnat mensua kan wara pat ka jing Pynitynnat kan wara pat ka jing suk ha ka lek kawan khamtam ka long briu ka ban briu ka bang mur panong lada kini kibam don ka jingim kila ban pen kala long ka jing Pynitynnat kila ban pen kala long ka jing Syakri hak ban ai jing mentoy yang i prabriu kan lo tam yang bat kan utam yang i wei pai wei mat ka daw shaman shong bat shaman penkut ngakuan pekin mau ini kentien habang i trei ya kan lo ka benta na ka benta ka jingsuk jong ki pranong shok sinong kamdon ke bamla kamdon ke ka badu nama lawan ra ano pat ya ta ka jing thumu da ka bawan ra da ka jing trei nam ta ka burom kawan ra ka jing jot eksong ka thau kawan ra ka jing jot ya ki emlang ka salang ba ka jelahi porokui kobut man pekin mau patungin pulang kita kejing temu habang itri ke nam ta kejing suk nem ta kaburom kadon biang kejing pekin mau but we are all called not just to be famous but to be faithful kani gade kejing pekin mau bagi nasaki na dusa ba kani triangle ka kan jadi ko misra bang kai tong tang japang jadi ini badan citai badan ipo kata ka triangle badan misra ya dia kata ko ni sedam dah adin baka berbasnong kala perkhat dan Pynitynnat gilai pan skim naka yang ka sel da dan Pynitynnat ini ka triangle dia din balayo ka skim no sel gilai care ba kai kisupi hoy ina badan kataru kali Pynitynnat ini ba kalian ka nokit kam jo song diberen ban fuskio ban Pynitynnat ini triangle dia mereka sai ke triangle dia hakikot bagi berkat nomor bagi lah iba hanya setau ini Jaka ini iba
pun jing heng kali kan ku manjuang nak Khubor ngilap ni pakata jing heng kali ka Shillong jing de kata Khubor sendiri dengan cur ba jing heng kali ini nak kali yang ka Shillong la pakat pan dala pan pinpin no ini triangle lah itu Khubor apuan na stang ban ya tray ban siang ban yele ban yo kiskimi ban pedet triangle ray Mansyong no ako ni kajing persyan ni tay na marpa ngingi mut ban pelong circular ulun ni ka triangle ki don ki ba nasionong ki bampa ba kan ulun ki kwa ba kan don ni triangle ni hab ya keren hab ya kot mana ka po so hab ya yelong meeting na ba ngin la ban kedet tak pa ulun nomor nila iba ka triangle ka wit pa ka rumya kalihan ni kan di orang yang langsung labun sien yang salah ban yang lai desain akhir ni kerkom ke balong mentah di yang salah ban dia pun kau ki ba bahkan impan skim lagi panen per di jam dah let di media jungi belai don dekat i ban banyarak ni haban lebutian gini skim bagi yo naka diru di limbai media hi belai tristom lang ban ya berikat ke SU komiti jungi bang ini ya budian ya kan dia bangin yo skim ban kredit dia ni aku beli ru ya beli ke bala itu dekat bangi ini yang subah beli ru ada dekat bangi tujuh di bangin laklen ini ban yang subah maka yang municipal buat bat di depan kan di kunjur kontraktor di bayu don ni dia petri kan ni nyimla temba aku beli ke bala yarap ini ban nyo ini ke skim ka ba mat ke jinglo tuka kalong kala khamke di nomor ba kadon apenta jisai jokni ka bangkel ke kuai gadi kani ka kamet pat kuai ka madan di kamet atri di kontraktor pat ba ini ndoi ban ni stong pat ka madan ni atri di ba kharjana ya ka rong mun dia ni aku beli kira perjalanan pindah ke Khuborjylla ni ini so gini kalau yang nasional ini kuai bahkan nama kuman show itu karena ada apa pengirai meeting berbuat beli ni ke triangle ni asal skim na government ban airong ni gerok aja nasional long tengah di main di location junction di nakajing yo ini tungi kini skim ngila pentribut kapatnya di kanda kedua suara Christmas tambah kini kedua yang layu airong lang kelawan kajing kau subah kesno kathal dengan subah kini bikin di jingerap kalian government ngila ban let ini ngila ban let ini nomor ka pun jingerap na government ru lagi bentaru na ini sarkar minta maka don ka jingmut ban long ya ka Shillong city ka ba Omnondon di jebok omnondon di nilai municipal di Tristom ban ora kata jingkoi ni soba ni gede ban urung ka mesin ni baik Shillong bangin pe ba ka jingkoi gede ban long ka ba ni kong do nang tangi tersio jingkoi Shillong tahu kan long ka ko pian bat ka di kenal di tangi ni pian di larat